sithi thina ubizwe la sithi kubizo lakho liqala la liphelela la kanti uNkulunkulu ubizile kwenye into ingako ngithi go and find out ukuthi uNkulunkulu ubizile iyazona ayihluphe lento ayihluphe ungamoshi isikhathi because the more you delay uthola lento le the more impilo uzobabezela empilweni abanye kumele abe bakude kabi abanye kumele ngabe nje bekho nokuba khona la moy river abanye kumele ngabe nje baseyintweni yebo wenze amaphutho wenzele empilweni but siyahlengeka isikhathi senze njani isikhathi senjani siyahlengeka isikhathi abantu usathane wayihlasela ukuthi kwavele usathane watshala imbewu uyazi ukuthi abanye benu impilo zenu ziyimpendulo zomkhuleko abantu abathisa uyazi ukuthi impilo ukuzala kwakho ukufika kwakho lamhlabeni kuyimpendulo yemkhuleko yakhuleka abantu ungakafiki nokufika wena hey wazi wayithatha kancane bo you know bazalwane I'm serious you're not existing just for the sake. Amen. uNkulunkulu unenjongo ngempilo yakho ngaphandle kuba kuye uNkulunkulu umhluphe uyacabanga let's take one example thatha Moses ukuzalwa kaMoses is an answer to a prayer it's an answer to ikhalo zabantu bakaIsrael uzala ungumkhululi ubizo liqala day 1 ngabazali azofika ngawe nendawo azokhulela kuyo ukhulisa uma wakhe umfundisa indlela zaNkulunkulu umkhulisa ngaphansi bobukhosi azokwengelela ngibelabelane nabo asizokhulula abantu bakaIsrael so impela uNkulunkulu iqale from day 1 ukuphepha kwakhe kubulawa abantwana uqale iplan le iqale from day 1 before even ifika iqale lapha iplan an answer to inkhuleko angazi mina ngizwa yini so kunenjongo uNkulunkulu unenjongo ngempilo yakho ninengane ne uyazi ukuthi you could be raising the next president you don't even know wena lento okuzokhulisa ingane uthatha kancane you could be raising that uNkulunkulu ukuthembe ngepresident kule ngane ezalile uNkulunkulu ukuthembe ngepresident uthi manje lengane le uthi ubeke esandleni sakho ukuthi ukhulise uyifundise indlela zaNkulunkulu uyifundise uNkulunkulu and abe uNkulunkulu asazophinde ayidlulise kwezinye izandla la kumele ikhuliswe khona ngayithatha kancane inkonzo bafethu ngithatha kancane azizeni ngoba wazi mangaba ukhuleka ukubuza kaNkulunkulu awukubakhulekela abantwana bakho uNkulunkulu uzokhombisa njani ukuthi ubani umkhulusayo uzokhombisa njani ungamkhulekeli ayukhulekeli ngane awunendaba lengane awukhulekeli ngane lengane wena kumele ngabe wena usuyabona ukuthi lengane le lana ngikhulisa uthisha ngikhulisa unjiniyela la uzoshintsha umhlaba uyalibona wena ube nemehlo likamoya ihlo lomprofeti ukusakhulula ingane uNkulunkulu eqala kwembulile izinto ngengane ingakaboni ningakazi yona bese uqale manje phela khulisa abantwana ngendlela ithini no there is more to that